Murakaza neza nshuti bavandimwe, kandi murakoze cyane kuba muri aha ngaha ngo mubashe gukurikira iki kiganiro. Ni ikiganiro mbese nagize gutya ngo nsubize ibyifuzo bya benshi mwagiye musaba yuko najyangira ntya rimwe na rimwe nkabazanira kimwe mu biganiro byanje nagiye ntanga mu bitangazamakuru hirya no hino, ariko cyane cyane benshi basabaga yuko nazajya mbagezaho bimwe mu biganiro nagiye ntanga ku mvo n'imvano, mu biganiro by'imvo n'imvano kuri BBC Gahuzamiryango, kuko sinone hashize imyaka igiye gukabakaba 13 ndi guharanira amahoro iwacu muri Kongo, mu karere kacu. Nagiye ntanga ibitekerezo byanje hirya no hino. Rero iki kiganiro cy'uyu munsi mbazaniye ni ikiganiro nahuriyemo na Bwana Jean Paul Turayishimye, nahuriyemo na Kaluba, nahuriyemo na Gadi Mukiza. Gadi Mukiza akaba ari umuyobozi wo mu misozi iriya Imurenge. Twaganiriye byinshi, ariko bimwe mu byo twaganiraga harimo yuko RNC ya Kayumba Nyamwasa ifite ingabo iriya ruguru Imurenge, ikaba se yari ifatikanije hamwe n'abandi mu kaduruvayo mu ntambara no kwica abaturage iriya ruguru. Ubwo rero mwiyumvira ukuntu rwari rwambikanye, ukuntu byari bimeze uwo munsi kuri BBC. Niyo mpamvu nabazaniye iki kiganiro kugira ngo mucyumve, mugitege amatwi. Murabizi ko imvo n'imvano iteka ryose imara iminota 10, nako iminota 60. Ni muri ubu buryo rero mbashiriyeho iki kiganiro, mugikurikire. Mbese cyabaye ryari, twaganiriye iki? Umva ukuntu Nyamuhombeza na Jean Paul Turayishimiye bakururanye muri iki kiganiro. Mbese cyarangiye gute, byatangiye gute, cyaje kurangira gute? Ngayo nguko, ongera wumva uko byari bimeze uwo munsi. Murakoze cyane. Kuri BBC Gahuzamiryango, mu karere k'ibiyaga bigari. Mwaramukanya amahoro mwese muteze amatwi imvo n'imvano yo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 8 z'ukwezi kwa gatandatu mu 2019. Uyu munsi imvo n'imvano irajya mu karere ka Minembwe kari mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hamaze iminsi habera imirwano hagati y'amoko y'Abanyamurenge, Ababembe, Abafureru n'Abanyendu. Intandaro yayo yavuye ku muyobozi w'Abanyendu witwa Kawaza, wishwe ku itariki ya 4 z'ukwezi gushize kwa gatanu, maze amoko atangira gusubiranamo, atwika imihana ibarirwa muri mirongo, hapfa n'abantu bataramenyekana umubare neza kugeza ubu. Nubwo iyo mirwano isa n'iyahosheje, yasize iheruheru imiryango igera ku 32,000 yateshejwe izabo mu karere ka Minembwe, naho igera ku 40,000 iteshwa izabo mu karere ka Fizi na Uvira. Abategetsi baho baravuga yuko benshi batangiye gusubira iwabo, ariko imitwe yitwaje ibirwanisho yari muri ako karere ngo iracyahari, nubwo yahungiye mu mashyamba ari muri ako karere kubera ingabo za Kongo FARDC zaje kugarura umutekano aho hantu. Ikibazo rero ntikirangiye. Ingabo za Kongo ziravuga yuko zirimo gutegura igitero simusiga kuri iyo mitwe. Igisirikare cya Kongo kandi kikavuga yuko nubwo imbarutso y'iyo mirwano yabaye hagati y'imitwe y'amoko aba muri ako karere, ngo ikibazo gisigaye ku mitwe yitwaje ibirwanisho y'abanyamahanga igera kuri 3 cyangwa 4 yahungiye muri ayo mashyamba, bakaba rero bari kwisuganya kugira ngo bajye kuyihashya. Mu mpera z'icyumweru gishize, abakuru b'ibihugu bya Kongo, u Rwanda na Angola batangarije i Kinshasa yuko bashyizeho urunani rwo guhashya imitwe nk'iyo ngiyo ikorera ku butaka bwa Kongo. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Joao Lourenço wa Angola bari bagiye gushyigikira umukuru wa Kongo Felix Tshisekedi mu muhango wo gushyingura se Etienne Tshisekedi.
icyegeranyo cy'inzobere z'umuryango w'abibumbye cyasohotse ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize kivuga yuko hari imitwe yitwaje ibirwanisho iri muri teritwari ya Fizi na Uvira, irimo iya RNC bita iya Kayumba Nyamwasa, FNL bita iya Aloyizi Nzabampema, Red Tabara bita iya Alexis Nduije, hamwe rero n'indi y'abamayimayi. Iki cyegeranyo kivuga yuko izo ngabo zitirirwa iza Kayumba Nyamwasa ziri mu bijabo muri teritwari ya Fizi, ngo zinjiza abantu muri uwo mutwe zibakuye mu bihugu bya Kenya, Tanzania, Afrika y'Epfo na Mozambique. Benshi ngo bakomoka mu Rwanda, mu Burundi no muri Uganda, ngo harimo n'umwe uva muri Malawi. Ibyo ariko RNC irabihakana. Imvo n'imvano rero irashaka kumenya icyateye iyo mirwano, ikiyihisha inyuma n'icyakorwa kugira ngo itazongera kuba. Abatumire bacu ni Gadi Mukiza, umuyobozi w'akarere ka Minembwe, Kaluba Piero, umuyobozi w'ubwoko bw'abanyendu, Nyamombeza Ombe, umunyekongo uri muri Finland ukomoka i Bukavu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, akaba akurikirana ibibera mu gihugu cye. Turi kumwe kandi na Jean Paul Turayishimye, umuvugizi w'ihuriro nyarwanda RNC. Iki kiganiro mwagiteguriwe kandi murakigezwaho na Felenga Kwaya. Samirana radio yacu dukunda cyane, BBC gahuza miryango. Mbere yo kujya ku batumire bacu, reka mbanze mbumvishe ikiganiro nagiranye n'umuvugizi w'ingabo za Kongo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, Kapiteni Dieudonné Kasereka, nabanje kumubaza uko ibintu byifashe ubu Iminembwe. Hose mu bice by'imisozi miremire y'Iminembwe abaturage bakomeje gukora imirimo yabo nta kibazo, ariko igisirikare gikomeje gukora ubukangurambaga mu baturage kuko murabizi habayeho ubushyamirane hagati y'abaturage ubwabo. Rero byari ngombwa ko igisirikare kibyinjiramo ngo gikore ubukangurambaga. Nibyo turi gukora, ariko ubu hari ituze, umutekano wagarutse. Ubu se ya mitwe yarwanaga iri he? Iyo mitwe yitwaje intwaro akenshi ni abaturage b'abasivile bitwaje intwaro birara mu bandi baturage. Nayo mpamvu rero urebye turi kugerageza gukora ubu bukangurambaga kugira ngo aba basivile bashyikirize izo ntwaro inzego z'umutekano. Hanyuma se ya mitwe yitwaje ibirwanisho twumvise yuko irimo abanyamahanga, yo iri hehe? Yego, muri iyo mitwe yitwaje intwaro harimo urubyiruko rukorana n'imitwe yitwaje intwaro yo mu mahanga. Rero turimo kubakurikirana aho bihishe mu mashyamba. Tukomeje kubakurikira ngo tubarandurane n'imizi ntibongere guteza umutekano muke. Ese watwibutsa iyo mitwe yarwaniraga mu misozi ya Minembwe iyo ariyo? Harimo umutwe witwa Gumino, hari n'undi mutwe witwaje intwaro witwa Twirwaneho ukoresha ururimi rw'ikinyitu ruvugwa na bamwe mu batuye Iminembwe. Turimo kwitegura kubakurikira mu bihuru. Ubu ntabwo turatangira imirwano, ariko turimo kwitegura kubakurikirana mu bihuru aho bihishe. Bihishe hehe ubu? Aho hantu hari amashyamba ntazi amazina. Hari amashyamba manini Iminembwe, murabizi ko Minembwe ari ahantu hagari cyane, hari amashyamba bihishemo. Rero natwe ni ngombwa ko tuba turi aho bari. Mufite imitwe ingahe se y'abanyamahanga? Hari nk'imitwe 3 cyangwa 4 yo mu mahanga, rero turateganya kugenda tukayisenya. Watwibutsa amazina yayo? Amazina mpisemo kutayavuga ku mpamvu z'amayeri ya gisirikare, ariko hari imitwe nk'itatu cyangwa 4 ituruka mu bihugu by'amahanga. Hari icyegeranyo cy'inzobere zo mu muryango w'abibumbye cyasohotse mu mpera z'umwaka ushize cyavugaga yuko hari umutwe wa Red Tabara w'abarundi, wa FNL wa Aloyizi Nzabampema nawo nyine w'abarundi, hamwe rero n'uwa RNC ya Kayumba Nyamwasa w'abanyarwanda. Ese ibyo nibyo? Yego, kuko mbibabwiye ni imitwe yitwaje intwaro yo mu mahanga. Abo bose muvuze harimo abanyarwanda, harimo abarundi, harimo nabo mu bihugu mutavuze. Ni imitwe yitwaje intwaro yo mu mahanga tugomba kubuza guteza umutekano muke mu baturage bacu. Ibyo bihugu tutavuze ni ibihe? Ntabwo nshobora kubivugira hano. Niba mbyibuka neza, muri icyo cyegeranyo cy'umuryango w'abibumbye bavugagamo ibihugu bya Malawi, Afrika y'Epfo, Tanzania hamwe na Uganda.
ariko iyo ni gahunda ya politiki kandi twe turi abasirikare dukorera mu murongo wa gisirikare. Iyo rero ari ibijyanye na politiki, ibyo bigomba kubazwa abanyapolitiki. Njye ntabwo ndi umunyapolitiki. Wavuze ko muri kwitegura kugaba ibitero kuri iyo mitwe y'abanyamahanga, kandi mu mpera z'icyumweru gishize abakuru b'ibihugu bya Kongo, u Rwanda na Angola bavuze yuko bagiye gukorana kugira ngo bahashye iyo mitwe irimo ndetse n'iyo yo mu burasirazuba bwa Kongo. Ese icyo gitero muri gutegura mwaba muri kugitegurana hamwe n'izo ngabo zo muri ibyo bihugu uko ari bitatu? Oya, icyo turi gukora ubu ni ibikorwa by'ingabo za Kongo. Nta gihugu na kimwe kiri kudufasha, turi twenyine, turi kugerageza gukora ibishoboka byose ngo abaturage bacu babone umutekano. Niba hari icyo abakuru b'ibihugu byacu bashyizeho umukono cyangwa bazashyiraho umukono cyangwa bakagira icyemezo bafata, aho ni mu rwego rwa politiki. Udukuriye mu gisirikare wazareba ikigomba gukorwa ubundi tugishyire mu bikorwa. Hanyuma se aho Iminembweho ubu abantu batangiye kugaruka mu ngo zabo? Yego rwose, ku kigero cya 80% abari bataye ingo zabo b'Iminembwe bari mu bihuru mu nkengero za Minembwe basubiye mu ngo zabo. Ubu bakomeje gukora imirimo yabo kuko ingabo zafashe ingamba zose za ngombwa ngo zibacungire umutekano. Kapitene Dieudonné Kasereka. Reka rero noneho tugiye kubatumire bacu mere kuri Gadi Mukiza. Gadi Mukiza uri aho ngaho Iminembwe, watubwira ibi Kapitene Dieudonné Kasereka avuga nibyo? Ngo bimwe nibyo, ariko kugira ngo wenda umuntu abyumve neza no guhera ng'imbere gatoya. Hari intambara yabaye y'imbarutso itariki zino mu kwezi kwa gatanu, ariko hari indi yari yabaye muri secteur ya Rulenge, yari yabaye mu mpera z'ukwezi kwa kabiri bisingira ukwezi kwa gatatu. Ni intambara yari yabaye hagati y'aborozi b'abamayimayi bararwana. Abo borozi nibo yashoboye kwita batwirwaneho n'abanyamurenge, abandi abanyintu n'abapfurero nibo bitwa ba biloze bishambuke. Wenda mu rurimi mwo kumva ni ukuvuga ngo nibishake bisenyuke. Rero iyo ntambara yabaye ni nkayo ya mbere yagaragaje ikintu cy'ubushambirane bukaze cyane. Abo bungeri icyateye iyo ntambara ni abamayimayi, gurupe y'abamayimayi baho Rurenge basabaga icyo bita ituro mu bisanzwe mu mategeko ya Kongo. Ituro barihezaga umwami cyangwa se chef coutumier utwaye ahantu, yoba chef de groupement, yoba chef de secteur, yoba cyangwa n'undi notable, abo bita chef de village, agasaba ituro ku bantu bagiye muri paturage igihe cya transhumance, igihe cyo gusuhura inka baza cyane cyane ngo muke. Iryo turo umuntu yavuga ko ari nk'imisoro? Oya, kandi si umusoro, ni ituro, ni ikintu cy'ishimwe uheza wa wundi kuko yaguhaye imisozi uzoragira hinga gutyo. Noneho mayimayi ibinyaga abategetsi kuko batari bafite imbaraga, badafite imbunde, nawe urabyumva kuko bafite imbunda, abungeri akaba aribo baheza iryo turo. Bigera ahantu kandi noneho babungeri nabo birwanaho. Niyo iryo jambo wumva kwirwanaho, baravuga ati noneho aba bamayimayi ntituzobashobora. Batangiye badusaba ituro y'igihe cy'iki y'amezi 3 y'izuba, noneho batangiye no gusaba ituro cy'igihe cy'imvura kuri babandi badashaka ko inka zabo ziva iyo zagiye kugira ngo zigaruke ino muhira za Minembwe. Noneho aho niho hari ikibazo kinini cyane mu kutugezaho tubibwiraga ubutegetsi ati noneho mweni mureke ituro muhagarare, noneho uriya chef de groupement cyangwa chef de secteur bamuha ituro ariko atungera umutekano barya bagiye kuragira. Ariko nyine tukabivuga tubonaga ko bitokunda mu gihe leta itahagurutse ngo ije kurasa ya mitwe y'irwaje birwanisho biveho. Rero bitugeze ku itariki z'ine z'ukwezi kwa gatanu, abasirikare b'umutwe wa Gumino bafata uwo notable witwa Kawaza, baramukubita mu isoko z'ubuhanya, arapfa. Apfuye noneho ikintu gisa n'icya twebwe cyatuyobeye, kiratuyobera cyane, nuko andi moko yose uwo Kawaza ava mu bwoko bw'abanyindu. Abapfurero barahagurutse nabo, n'ababembe n'abarundi bamwe babinjiyemo,
barabafasha batera imihana yose y'abanyamurenge uhereye muri sekiteri ya Tanganyika mu Kamombo ukagenda muri sekiteri y'Itombwe mu teritwari ya Mwenga ahantu bita mu Turambo za Gipupu hose haraterwa hose igihugu cyose ukaza no mu yandi masekiteri ya teritwari ya Fizi. Abantu bibaza ukuntu urupfu rwa Kawaza rwohagurutsa amoko yose yandi ukuye abanyamurenge bagasa n'ababatereye rimwe n'ababarwanije. Icyo nuko byagenze. Hanyuma uvuzemo abarundi uvuzemo abo nabahe? Hari abarundi babaga muri Haut Plateau ya Uvira bitwa bareze tabara. Leta yarabarashe iriya Uvira, leta yagize ama operation FARDC irabarasa bahungira mu ino aho bahuriye na mayimayi nizo tutazi, ariko mu bitero byinshi bagaragayemwo ibitero byabaye mu Gipupu bagaragayemwo abarundi n'ibindi bitero by'Irurenge n'ahandi baragaragaye ntabwo ari amakuru. Hanyuma abangaba twumva abarundi bo ba FNL ya Aloyizi Nzabamema nabo bari barimo cyangwa naba bareze tabara gusa? Abo batubwiye twebwe abo nabo bareze tabara ba FNL ntaba batubwiye sinzi aho babaherereye, ariko nabo bari muri Haut Plateau ya Uvira kandi bose FARDC yarabarwanije, ariko abaje ino cyane abo batubwiye nabo bareze tabara, ariko bizoshoboka ko nabo bakinere babo bari barimo. Reka twumve noneho Bwana Karuba Piero, wowe ukuriye aba banyendu, arimo arabaza impamvu urupfu rwa Kawaza rwahagurukije ayo moko yose kugira ngo baze gutera icyo gihugu cyose. We yakise igihugu ariko n'akarere kose ka Minembwe niko navuga. Urakoze bwana munyamakuru. Burugumestre Gadiza Biganisha yavuze ariko umutegetsi ariko ndagira ngo ishavuze kuri uko nyabibona twaraca hejuru yavuze ijambo nyamwinshi yavuga ngo abasirikare bagumye. Wowe bwana munyamakuru wari ukwiye kumubaza ese abasirikare bagumye none abasirikare y'iki gihugu? We bimubaze wowe arakumva. Urupfu bwa nambere habanje kuba ibita mu Rurenge niko yarabivuze yavuze kuri ibyo bita byo mu Rurenge byabaye hagati ya Gumino y'abanyamurenge na babuzoze bishambuka. Ariko mbere habanje kuba ko abamayimayi bamwe bamulumba ari bagize bateza igituro. Nyuma yaho abanyamurenge bagenda bariyemplante mu Rurenge, aho nyuma niho bagumye gutoteza abasivile nibo babagwanisha. Uwo mayimayi wari uhari waguze bakoze igituro yari yigera yahuye. Sayo mvuga ko wambajije hejuru ya Bwana Kawaza na Kwana. Bwana Kawaza na Kwana yarapfuye ku minsi imwe mu kwezi kwa gatanu isaa 3 za nijoro akubiswe n'umwe Gumino wahawe akarere na guverinoma ya Kongo muhereza akarere kamwe kiriya hagati iriya kwinda hangwa n'iposho bamuhaye isoko ayibuguza. Yari yabaye n'isoko nyine ahabuguza agakora ibyo ashaka. Ubwo yafashe Kawaza na Kwana n'ubu tuzi ikiramwiciye amukura amenyo aho yamukubise bariyerete mu mutwe. Kawaza na Kwana arapfa. Bapfe abasivile b'abaturage nibo bahaguruka bafite imbunda nabo bahaguruka bafatikanye n'ababembe n'abaturere bose baragwana. Icyatumye bagwana baja iya za Minembwe nuko uyu Semuhorongoro yamaze kwica uyu Kawaza, baramukurikirana batera ku nzu yiwe barayibomagura, arahunga aja mu Minembwe. Nimba abahungu bagenda bagwana baja mu Minembwe, ni mu Minembwe bazakurikira Semuhorongoro ariyo yahungiye. Ariko si ukuvuga ngo baza bakurikira batwika amazu y'abasivile kugira ngo barasa abasivile bose b'abanyamurenge. Ariko abanyamurenge no guhunga baza bahunga, abanyamurenge n'abafurema n'abanyintu baza bahunga hamwe. No mu Minembwe iwe Burugumestre arabizi bahungiye hamwe bari kumwe. Ariko bari bakurikiye n'ubu bwana munyamakuru ko baracyakoma gushakisha ikintu yafotora icyo yagiye. Ibi yaravuze se abaza ati hari ikintu gishobora kuba cyihishe inyuma y'uko bahise bahagurukira icyarimwe bose aya moko uko yavuze uko ari 3 agahagurukira icyarimwe akajya kuza gutera aho ngaho mu Minembwe. Bakubise umuntu mu isoko
abantu bose bararakara ni ibintu bitarabaho mwinshi twagize ngo kawaze na kwananika kwa kundi kwa Osama bin Laden aho bamwicaga ituzi cyo yakundi cyatumye amoko yose amwagarirwa kuvuga ngo bamwagarije hanyuma abanyamurenge bakamwisha n'ubu twaze gushitwara abanyamurenge bamuzane kugira ngo baduhere ikintu tukizere n'ubu tukizeye abanyamurenge kubera yuko bahishe ubicanyi n'ubu baramufite bana munyamakuru iyo bamwerekana bakavuga ati nguyu wicanye cyangwa bakamuhereza leta nta kindi n'ubwo gusa bwa bwana Kawazi. Gadi urabyumva mwebwe ni ukubera iki mutamutanze? Urumva reka ndakubwira ikintu kimwe aho se uwo Sema urungura aho yaratuye ego ijambo yakosoye ryo kuvuga ngo abasirikare ngo sinzi irindi jambo twokoresha iyo umuntu gayitwaje imbunde tumenyereye kubituko nabarebere sinzi ukundi twoba bivuga mu twe tuvuga bitwaje ibirwanisho niko navuze no mu ntangamarara abitwaje ibirwanisho. Okay, abitwaje ibirwanisho sawa. Abitwaje ibirwanisho yapfuye aho bamwitiye aho yapiriye ni mu Mikarati muhana wa Mikarati ariko bwarakeye mu gitondo itariki 5 batera ahantu bita Kitasa batwika imihana ibiri y'abanyamurenge Kitasa ndiyahuye iyo bagenda bakajaho kwa Sema urungure cyangwa mu wundi muhana wegereye aho wenda zarumvikanaga ko ari we bahiga ariko bagiye gutera ahandi Kitasa niwo wabaye umuhana wa mbere batwitse ku itariki 5 bwakeye n'iyinga urumva nkayo masaha avuze umuntu twebwe bamwe twamenye ko Kawaza yapfuye twabimenye mu gatondo kare saa 11 6 mu gitondo ariko habaye nko masaha ya saa 5 saa 6 batubwira kera umuhana wo mu Gitasha baragutwita aho niho twatangiye kwibaza impamvu bagiye kuvuga ngo icyaha nimba uwagikoze yagikoze izuba riva abantu bose babibona yabivuze neza nyine ko yabikoreye mu isoko kandi murenge barababaye kandi hari abagaragaje ngo gushaka kuvuga bagatinya abo bitwaje ibirwanisho kuko nyine nawe urabibona baba bateye ubwoba kuko bo barasa cyangwa bo bagira nabi hari n'umupolisi washatse kugira ubanza baramurashe baramukomeretsa muri ico gihe abantu bose baratinya rero muri uwo mwanya mu gihe yabikoze azwi ni gute zasimbiye bikaba bikitirirwa ubwoko bwose ariko yavuze ko byabereye mu isoko noneho hahita haza abantu bose babibonaga bagira uburakari nibwo bahagurutse bajya gukurikira uwo nguwo Sema urungure mu barakari n'abanyamurenge barimo barababaye cyane ntaho zakabaye bari kumufata ubwo bitwaje ibirwanisho batinyitse bakamufunga cyangwa bakamujana iwabo ariko gukubitira umuntu mu isoko ntawe utarabigaye umuntu wese witwa umuntu barabigaye ariko ingorane biba kuvuga ngo noneho igiye gusa nk'icyaha cyambitswe ubwoko bw'abanyamurenge. Hanyuma se ibavuga yuko babasabye ko mu mutanga ntimwamutanga twamutanga se twamugiraga twamutangaga utanga uwugira yitwaje ibirwanisho kandi yarazwi ni umuntu ni groupe izwi yitwa Gumino ntabwo bari bishe na leta ntabwo twonavuga ko leta itari irazi yari izi naho baba n'amaraporo abantu batanga kumenyesha ko abo bitwaje ibirwanisho mu bo twavugaga ino muri ho plateau tuvuga ba Mulumba tuvuga ba Ochi tuvuga ba Yakutumba n'abandi twavugaga na Gumino kuko ari groupe yari izwi rero urumva nta kuntu twavuga ngo abanyamurenge bamutanga se bamugiraga. Bwana Kaluba Piero ibi ntago byaba byarabaye wenda biturutse ku masinde mwari musanzwe mufitanye n'aba banyamurenge? Jewe ntabwo mbizi twobimenya yuko bafashe uriya wicaye iyo bamufata bakamufunga tuvuze ngo baraza kumwica kubera ko leta iteze yica abantu babiri. Kawaza yarapfuye wararangiye nuko gusa dufite mubaro yuko tutamuhanze cy'umushefu muzima shefu kukiye utarahambwe n'ubu iyo banaduheza gusa arena n'amagufwa yiwe twahambwe aho uvuga ngo hariho yandi mantisi kuvuga ngo hari ibibazo twari dufitanye jewe ntabwo nabimenya wabimenya ni wa wundi wari wagiye kumwica wa wundi wamwiciye warafashwe akavuga ukuri akavuga ati jewe umuntu yamwishe nyaramwishe bwabaye gutyo hato ayandi mantisi
aya ni mantisita ntayo ariko urumva Gadi ibyo arimo aravuga ko ayo moko yose yahagurutse akajya gusenya imihana yabo. uzi ko zagize ibyiza biba iyo kera zabaye iyo bahaye bagwanya abanyamurenge baratwika imihana y'abafurero n'abanyuzu n'abafurero n'abanyamurenge n'ababembe bagatwika imihana y'abanyamurenge nuko biza bose ni amabandi agwana muri iyo sanga. Bimaze igihe kingana gite bibaho ngaho? Bagatwika imihana. Ibyo bintu byatangiriye mu Bijombo mu mwaka w'2017 hariya mu Bijombo, bitewe kandi gusa nawe bagumye niyo bavuze bateza bita bazana systeme yo kuza barasira abantu mu mazu, aho niho bagumye kugwana ngo bivaho bijariya mu Rwenge, none bihavuye mu Rwenge bijariya mu Itosho hariya nyine barasiye Kawaze na Kwanga. Mu gace k'iwanya aho ngaho hononekaye ibintu bingana gute, hapfuye abantu bangana bate? Ndakubwira abantu ni benshi bapfuye ko mu karere ka Bijombo abantu barapfuye, amazu yarashize, nta mazu akihari n'ubu niho bagitangiye kandi ko kubaka kubera ko hariho ONG International NRC yabahaye amabati yo kuza kubaka, kandi ako karere kari kasambutse. Ya kabiri kera kari akarere ko hakurya nako kaya ni teritwari ya Fizi na ariko mbere yuko utujyana muri Fizi ntabwo tubwiye imihana yasenyutse ingana gute, abantu bapfuye bangana bate? Ari mu Bijombo imihana yasenyutse ko branka statistique discover imihana nka 80 yasenyutse ni kuyiharura nyine hato n'imihana myinshi, hasigaye iduhana dukeya kimihana 3 yasigaye gusa, niyo yasigaye hati imihana yose yarashize. Akaba harapfuye abantu bangana gute? Abantu bapfa statistique biragoye kubamenya, hako mu ruhande rwanjye kwatwa banyinze twapfusha abantu bageze 85 niyo bantu bapfuye. Ntabwo muzi ababembe, ntabwo muzi abafurero abapfuye ko bangana? Abaronzi bapfuye ni kababembe kabatatu nibonzi bapfuye, harimo umushefu n'umubembe barashimwe nabo. Abafurero avuye mu isoko. Abafurero ntabwo namenya no kubabaza nyine abafurero, ariko abafurero nk'abantu bo bapfuye nk'abantu 15 gutyo. Hanyuma abakuwe mu byabo kubera iyo mirwano bo bangana bate? Ni groupe na Bijombo bari bagize arondema y'ibihumbi 27 bafite amakarte gusa, ariko abantu bari bakuwe mu byabo ni benshi bogeze nk'ibihumbi 30 kubera ko tushiremo abana n'abagore. Hanyuma wari utugiye kutubwira noneho n'ibyabaye muri Fizi ho watubwira hapfuye abangana gute, habaye se gutwikwa kw'imihana ingana gute? Imihana yo kuyiharura ni myinshi kurusha imihana ya Bijombo, kubera ko hariya hari akarere kamwe muri Karingi imihana yaho yose yarashize tudaharuye, ikico hagati iriya Mukarati imihana yose yarashize yarishira burundu, iriya za Mibunda imihana yose yarashize. Mugabo ni kugira statistique kubaza kugira inventory n'ubu uzi ko abasirikare nibo bamaze kuhaja, abantu bose barataha kugira ngo abantu baje kuri terrain baje kugira bagire recherche barebe ibintu zangiritse cyane, ariko ibintu byinshi zarangizwe n'abantu barahunze, bamwe binjiye iriya mu kibira cyo muri Kore Gitombo, abandi binjira za Ndobo bagana imepfo za Mutambara nyine, niko n'abandi baje mu Minembwe hariya mu centre. Ubu none ko baragaruka abasirikare ko barabahamagara, ariko kuvuga ngo tumenye neza izangiritse ndagira ngo biragoye kubera ko imiryango itabarinda bare n'imiryango yose y'amawinje irahashika kugira ngo imenye neza, ariko abantu baragaruka mu byabo nyine badafite amazu kuragaruka nyine ku bisozi niho babaja. Nta n'imibare y'abapfuye mufite hariya? Statistique y'abapfuye turayimenya neza, ntabwo twayipresije hafi, tuzayipresije mu minsi zoza, kubera ko n'abahunze bose tugiye kubashyira muri liste. Hari abantu bahunze baramanuka n'ubu baratubwiye ngo bamwe kera ko baragwara ko arasa n'indwara iyo bahungiye, ntabwo twapresije ngo ni abanyanaka ngo tubamenye. Abamenya abantu bapfuye neza ni abantu baza bagwana bari mu mirwano yabo nyine barabagwana. Reka noneho tubaze na Gadi, mwebwe mufite imibare y'abantu bakuwe mu twabo ingana gute? Ni imihana ingahe yasenywe? N'abantu bangahe bapfuye?
nk'uko wacu abivuze hano Minembwe hariho urumva izo mvururu zashikiriye uturere twinshi zahereye aho muri Kamombo ni muri secteur ya Tanganyika nk'uko nabibabwiye hari imihana myinshi yasenyutse birasura bifatira muri secteur ya Itombwe muri territoire ya Mwenga naho hari yindi myinshi ariko dufashe nk'aha muri Minembwe gusa twagerageje guharura hano hegereye hafi imihana hafi 40 hano hegereye Minembwe imihana ivanze y'abanyamurenge y'abapurero n'abanyintu ndetse n'ababembe kuko bose basagana babana ari imihana yogera kuri 40 ariko tugiye muri Kamombo aho muri secteur ya Tanganyika yazabereye kuko ni kure gatoya naha turi twebwe hari indi myinshi sinzi ko wenda yose twishize hamwe ishobora kuba munsi ya 80 yose hamwe abantu bari bahunze hano abo twashoboye twebwe kubona bari abantu bogera ku bihumbi 32 ambere inyuma abasirikare bamaze kuza tugaragaza gukora amanama amoko yose turaterana ndakundi zabaye abosubirayo na leta iradufasha bashobora gusubirayo kuri ubu ngubu abo twabaruye dufite ubu ni nk'abantu bagera ku bihumbi 18 ariko iyo mihana yose ntiyasenye bimwe gusa yasenya amazu isenya n'ibindi hari amashuri yasenyutse cyangwa yasahuwe dufite amashuri 12 yasenyutse burundu baratwika dufite amashuri 60 yasahuwe zose dufite amacentre de santé agera ku 11 ku macentre de santé 18 agize zone de santé yaha mu Minembwe aho ndi tuvuze zone de santé yo muri Itombwe naho hari ibindi vyangiritse ni byinshi cyane ariko kuri ubu turi mu kintu cyo gukoresha abantu bose amanama kugira ngo turebe ko twosubira hamwe abantu bagasubira mu byabo. Hanyuma abapfuye biragoye nabyo kubimenya ariko twagaragaje ko kwegeranya twese n'abantu baba nka 40 ufashe nk'ababembe ufashe abanyamurenge ufashe n'abapurero nubwo tutobimenya neza kuko hariho n'abarwanyi bapfiriye kure abantu batomenya ariko nk'abo twagaragaje kuvugana uko kwaba nkiyo 40 amoko yose. Iyo muvuze ngo imihana mushatse kuvuga ni nk'iki ni umudugudu na gace na kagari ni iki kugira ngo abantu batwumva yaba mu Rwanda cyangwa mu Burundi wenda batazi umuhana icyari cyo wabasobanurira. Umuhana urumva ino na igihugu cy'aborozi bose ari abanyindora abapfurero n'abanyamurenge bose n'aborozi kandi bose n'abahinzi sasa hari ukuntu bagerageza kubaka ugasanga nk'umuhana ufite amazu 50 cyangwa 100 nimba ari umuhana munini cyangwa 100 arenga bakayita ngo ni umuhana bamwe barashobora kubaha wagenda kilometero kimwe hakaba abandi wagenda kilometero 2 wenda abandi gutyo ino dukunze gukoresha iyo terme y'imihana nuko tubivuga. Nyamumbeza we wumvise ibyo aba bantu bari Iminembwe barimo baravuga ku bintu byahabaye nkaho usanzwe ubikurikirana ibi bavuze nawe niko ubyumva niko wabisomye niko ubizi cyangwa se hari icyo wabongereraho? None ikibazo umbajije burya kugisubiza ntago byoroshe kuko hari umuririmbyi wo muri Cote d'Ivoire witwa Alpha Blondy hari indirimbo yaririmbye yitwa ngo ni Les Imbéciles ubyumvise uko yitwa iyo ndirimbo wagira ngo ni ari gutukana ariko muri iyo ndirimbo ye yaravuze ngo umwanzi wa Afrika ni umunyafrika kuko iyo urebye neza usubiremo urebe rero dukuremo iriyo jambo Afrika yavuze ariko turaza gusubiramo tuvuge tute umwanzi wa Kongo ni umunyekongo. Urumva ayo magambo yose uko bagiye bayavuga na magambo bagiye bavuga ukuntu abanyekongo bagiye bica abandi ariko ikiganiro uko mwagitangiye naho mugeze ubu jewe hari akantu kancanza aba bavandimwe babiri batasobanuye ngo byumvikane batangiye bavuga yuko abarwanira hariya hanini bagizwe n'imitwe ituruka hanze y'igihugu y'abanyamahanga baturuka mu bihugu bimwe yenda batashatse no kuvuga
ariko se ariko yabivuze yavuze Uburundi, yavuze ko hari abarundi bitwa Red Tabara. yego Red Tabara ni igihugu ntago ari ibihugu, ni umutwe nako w'igihugu kimwe, ariko bo bavugaga ibihugu. So ergo dukomeje rero aho mugeze ubu ngubu baraza kukubwira yuko ni intambara zabaye cyangwa ziri kuba hagati y'Abafurero, Abanyindu, Ababembe, harya bavuze n'Abanyamurenge. None abo Banyindu n'Abanyamurenge n'Abafurero n'Ababembe, ese niyo ya mitwe yaturuka hanze bahereyeho bavuga? None aho bahereye bavuga abo baturutse hanze ko babakikiye bakabagira ibanga, ko batagaragara muri iyo mirwano uko ikiganiro uko bagiteruye. None ga rero nguko wabanje kudushiriraho audio imwe tukayikurikira y'umukapiteni umwe ibyo yavugaga kuriya niko kuri ibyo aba bavandimwe bari kuvuga bari kubivuga localement aho ngaho aho bari, ariko intambara aho zirahandi barabona ibibera mu maso yabo, ariko intambara zirahandi. None kumva ko aho ziri urumva ati aho hariho abarwanira RNC, ati hariho abarwanira Kayumba, harimo abarede Tabara, noneho hakivangamo na ba Mayimayi ba Yakutumba sinzi bande n'abande. None ukaza gusanga uro ruvange abari sur le champ, abari aho ngaho ntibabona ivyo biri hejuru, babona abo Babembe, Abanyamurenge, Abafuriro n'Abanyindu n'ibiki, ariko mu by'ukuri aho niho ruzingiye. None ga rero sinshaka kujya mu mateka ya kure nk'uko byagiye biba. Kongo bamaze kuhindura ikibuga cy'imirwano, murabizi ko nyirabayazana ya byose ni AFDL. So ubwo rero sindi busubira inyuma cyane ngo nyisubirane muko Kabila yayizanye, uko yaje kugenda ikabyara sinzi yindi mitwe, ikazamo za RCD bayarangiza, akazamo sinzi za CNDP, za M23 n'ibindi byose. None waza gusanga ugasanga nuro ruhererekane rukiri kugenda n'ubu. Ariko ubwo hagati aho ngaho Bwana Nyamuhombeza ntuhereye hafi, kuko kuva na kera hakomeje kuba ibibazo aho ngaho by'Abanyamurenge n'Ababembe na mbere yuko AFDL iza. Erega ibibazo by'Ababembe n'Abanyamurenge byagiye bibaho, ariko ari utundu twatundi tw'abantu babana kurya bavuga ngo ntazibana zidakomanya amahembe. Ariko aho bigeze bakakubwira ngo imihanira twikwa, bakakubwira ngo abantu barapfa amanywa nijoro, abahunga bo ntitubavuge. Ubwo surumva ibyo ngibyo bikiri conflit ya ethnique, ntago ikiri imishamirane y'amoko, ahubwo ni ikintu kirenze kuba imishamirane y'amoko. Nabo babivuze ubwabyo ati bakimara kwicira umuntu mu isoko abantu bose bararakaye, ntago ari ubwoko bwahagurukiye ubundi. Icyo kintu kizingiyemo ibintu byinshi, ubwabo urumva ko iyo babisobanura nabo ntibabisobanukiwe ukuntu byatangiye. Ariko rero aho ruzingiye naho ngaho mwahereye ikiganiro, izo ngabo ni gute imitwe iva mu bindi bihugu ikajya kugira ikindi gihugu ikibuga cy'intambara? Ubwo rero urumva ko abo nibo benyegeza umuriro, abo nibo bari kurwanaho. Ejo uzumva cyangwa se niko biri nuko bitari kuvugwa, ariko uzumva ubwo bavuze ati RNC iraho, ubwo bavuze ati ingabo za Kayumba Nyamwasa ziraho, ejo uzumva ntibizagutangaze ngo RDF naho yahageze ije kubarwanya. Ejo ubwo bakubwiye ati Red Tabara aho ngaho ntibizagutangaze, ejo uzumva ngo n'ingabo z'u Burundi nazo zahageze zaje kurwanya iyo mitwe ibiri. Nga kwa kundi nyine barwaniye Kisangani, nga kwa kundi barwaniye hehe. Kandi ibi ngibi turabyamaganye n'imbaraga zose rwose, kandi hari kigomba gukorwa. Abanyekongo bafite ubumuntu no gukunda igihugu niduhaguruka ibi bintu tubivuge hakiri kare, tubikumire hakiri kare, kuko bigiye kujya kure. Jean Paul turayishimiye wakomeze kubyumva ibintu birimo birabera hariya muri Minembwe. Urumva icyegeranyo cy'inzobere z'umuryango w'abibumbye ukuntu zirimo zirashyira RNC mu majwi zivuga yuko hari ingabo za Kayumba Nyamwasa hariya, baragenda batanga n'ibimenyetso. Urumva Nyamuhombeza we arimo aravuga ko niho ruzingiye.
tubwire ni ukubera iki mufite ingabo hariya muri Kongo? Ntabwo icyo kibazo yenda nagisubiza muri ubwo buryo, kuko mpereye ku bantu bambanjirije, ari Capitaine Kasereka, ari chef de groupe Magadi ndetse na Kaluba, abo bantu bose numvise ko izo ngabo batigeze babivuga, ndetse numva ari bo naha credibility kuko bari no kuri terrain kuruta n'abandi bose basanzwe bavuga ayo makuru. Je numvise cyane bakunze kuvuga ngo hari abatubwiye, ndetse bakavuga bati biranashoboka ko zaba zihari, ariko mu by'ukuri nabakurikiye neza cyane. Nibaza ko cyo nari gutangira hari ukubanza kuvuga ko bibabaje cyane kumva abantu bashobora kuba bapfa nk'ibikoko muri kariya gace mu gihe cyose tumaze iminsi twumva abantu bahapfira, ariko noneho akaba ikintu cya misinformation cyangwa se amakuru agamije kuyobya uburari no kuyobya ikibazo nyamukuru bwacyo cyagiye gisobanurwa n'abaturage b'aho hantu. Indwano zihari z'abafurero zagiye zigaragara hamwe n'abanyindo hagati ya za Twirwaneho n'abandi batandukanye. Umuchef de groupement niba akubwira ati ikibazo gihari dore kigitera, dore ikibazo nyamukuru n'icyabiteye, tukaba twabyirengagiza tukajya gushaka ngo impamvu ari ihuriro nyarwanda cyangwa se nyine RNC magufi, twaba natwe dushatse kugira ngo tuyobye uburari ikibazo nyamukuru, ndetse n'abashaka kugishakira ibisubizo ntibakibone, kuko abo bayobozi ari uya mukapitene w'ingabo ziri kuri terrain wagiye ndetse kuvuga ko ajya kuzirwanya, ntabwo yigeze azivuga yuko yazibonye, ariko yabivuze kuko ntabimubajije. Namubajije ingabo za Kayumba Nyamwasa za RNC barimo baravuga muri iki cyegeranyo cy'umuryango w'abibumbye, arabyemeza, aravuga ati yego barahari, ati bahungiye mu bihuru, ati aho ngaho niyo mpamvu turimo turategura igitero cyo kujya kubahashya. Ariho ngaho yari nka suggestion bavugaga ati hari n'abasirikare, yavuze ko iyo mitwe atavuga iyo ariyo n'ibihugu atabivuga. Mu by'ukuri yari na strategy za gisirikare, yenda icyo utavuga ni strategy muri bukoreshe, ariko byagaragaraga ko nawe abo bantu atabazi batanahari, ariko ntabwo yigeze we ku giti cye avuga ati aba bantu ndabazi bitwa batya, ahubwo igihe Fere mwamaje muti abo bavuga aba naba yabyemeje yabyemeraga namwumvise, ariko nta makuru abifiteho. Ari na mpamvu nkomeza kuvuga ko iyi ni desinformation cyangwa se gushaka kuvuga amakuru atariyo. Tekereza ko bituruka n'i Kigali kugira ngo bashake impamvu yo kwivanga mu bibazo biri muri kariya karere. Nge nkibaza ko n'abatanze amakuru muri ziriya raporo za ONU ziriya mpuguke zanditse, nabo ubwabo ntibavuga ko babiboneye, baravuga ngo barababwiye. Hari abantu ngo bavuga ko babonye, kandi mwumvise ko bavuga ngo ni abamarawi, bakavuga ko ari mu bindi bihugu bitandukanye. None se Fere koko ubwo byaba bimeze bite? Niba twabyemeza gute na koko abo bantu ari aba RNC, kandi wumva ko ari ibihugu nka za Malawi n'ibindi? Baravuga ko ari abantu murokurita cyangwa se muzana mu gisirikare cyanyu, bakanavuga naho mubacisha, baravuga n'ibyo bihugu nyine uvuze yuko ari bo mugenda mubikuramo, baravuga umubare wabo, baravuga ko mufiteyo batayo 3, umuntu w'umunyamurenge ubazana naho abashyira ko abatoza, akababwira yuko abayobowe na Kayumba Nyamwasa, bakavuga ko Kayumba Nyamwasa amaze kujya inshuro nyinshi. Niko iki cyegeranyo kirimo kiravuga. Icyo cyegeranyo ntabwo twemera na gatoya ibyo kivuga, kuko n'amakuru gihabwa ntabwo tuzi motivation n'impamvu zituma batanga amakuru y'ibinyoma, kuko na General Kayumba muri Afurika y'Epfo nta ngabo zishobora kuyoborwa kuri remote cyangwa se kuri telecommande bigeze aho ngaho. Ibyo bintu rero byo kuvuga ko twebwe twaba turekrita abantu b'abamarawi n'ibihugu bitandukanye, urumva ibyo ni ibintu by'abacanshuro. Ikibazo cy'abanyarwanda n'icy'abanyarwanda ubwabo nibo bagomba kugikemura, ntabwo ari abantu muri Malawi cyangwa se abantu bo muri Mozambique cyangwa se Tanzania cyangwa se na Uganda. Ariko n'abanyarwanda nabo baravuga ko mubafitemo muri zirangabo. Bashobora kuba abo bavuga, sinzi niba ari abagenda, yenda nigeze kumva n'abanyarwanda bajya no muri za Iraq bajya gukorera ibigo bitandukanye, ariko nzi ko abo basirikare bavuga ko ari abantu bacu barwaye intambara zo muri Minembwe baba batubeshyera, kuko kimwe mu bintu Felin ihuriro nyarwanda RNC rishingiyeho cyangwa se byatumye ribaho ni ukwamagana iryo honyorwa ry'uburenganzira bwa muntu. Ntabwo rero twakongera tugakora contradiction
noneho twebwe tukaba ari twebwe twaba twica abaturage. Ibyo bintu ntabwo ari byo, kuko nibyo bavuga ngo Jenerali Kayumba yagiyeyo, yewe naramwibarije kandi yavuze ko ntaho yigeze ajya. Niba n'abandi bose bari bakibaza ko koko haba ari imitwe yitwaje intwaro y'ihuriro nyarwanda, babyumvise neza muri kiganiro, nibaza ko bazavanamo conclusion ko iyo mitwe batazi ba nyirayo. Iyo mitwe niba inahari irwana, abahari bavuga ko nabo ubwabo ari imitwe y'ibihugu bitandukanye, ariko ntabwo nigeze numva abantu bazi neza ba RNC uko bameze. Reka mbibaze Karuba Piero, ibi bavuga yuko ingabo za Kayumba Nyamwasa ziri ahantu bita Bijabo, urabizi cyangwa ntabwo ubizi? Jewe ndibisozi ntabwo nabimenya, ariko wabibaza na Keri Kasereka yari yavuze umuvugizi w'ingabo za Kongo uri hano Muvira. Kera yari yavuze niwe wari ukwiye kubazwa icyo kibazo kugira ngo yisigure, ariko yenda umusubire ntabwo nyamenya neza nimba za Kayumba Nyamwasa, ariko icyo nzi ko hari ingabo nyinshi z'abaturage zihari hariya z'abanyamahanga. hariyo n'ibihuha wagira ngo z'abanyamahanga. Abantu benshi barabihamya ngo abo bantu barahari, menshi abo babona. Ariko wumvise ko umuvugizi w'umusirikare nawe yabivuze ngo iyo yabyemeje ko bahari. Hari igitekerezo waba ufite kuri iki kiganiro? Twandikire kuri info@bbc.co.uk. Ariko bwana Selenga Kwaya, niba ubyumvise neza kuri uwo Karuba Piero nawe akibivuga, nawe urumva ko ababona imitwe ya gisirikare ariko ntibashobora kumenya ba nyirayo ayari. Niyo mpamvu ugira ngo ibintu rwose byumvikane neza ko nabo ntabwo baza bari bo, barabyumva ko arabashobora kuvuga bati hari imitwe ya RNC, hari imitwe ya Kayumba Nyamwasa, ariko urumva ko byose ari ibintu badafitiye gihamya uretse kumva nk'abantu bavuga ngo bavuga barya. Ibyo rero ntituzi impamvu batanga amakuru nk'ayo, ariyo mpamvu uvuga ko bishobora kuba ari ukugira ngo bayobye uburari cyangwa se ikibazo nyamukuru, ikibazo gishakiraho kitari bwana Seregakwaye. None kuri weho urumva abo baturage bo hasi nkuko twabumvise, abo baturage bo hasi umvise niyo mitwe uko inganirwanira aho ngaho uruvangitiranye. Mbwira nawe ku giti cyawe wumve uwo muturage wo mu Bijombo w'ibi Bijabo wa hehe ukuntu yamenya uruvangitirane. Umusirikare, umuntu witwaje igisirikare imbunda natambuka amenya atuyu n'uwa RNC, amenya atuyu n'uwa Niyombare, amenya atuyu n'uwa Nyatura, amenya atuyu n'uwa Gumino. Mbwira uko nawe uko wumva uwo muturage yabimenya. Unshubirije ikibazo aho nanjye niho mfite icyo kibazo. Oya, ikibazo nuko wewe uri gushaka kujijisha, urashaka kwerekana ko abafite ubushobozi bwo kubimenya no kubigenzura no kubishakisha, iyo babivuga uravuga ati sivyo, ahubwo ugashaka ubuhamya uko buturuka muri babandi batabifitiye ubushobozi. Oya, ngenda vuga yuko nkuko bivuze umuturage umuntu ikimenyetso ubundi gitangwa no kuvuga ngo nabonye nakoze ku kintu gisa gitya, kimeze gitya, cyagendaga gitya, nabonye imodoka, ikamyo cyangwa se ivatiri, yari umweru yari umutuku, ariko uwo muntu wabibonye niwe duha credibility. Ntabwo rero umuntu uvuga gusa ngo barambwiye ngo hari ingabo kandi nawe ukabyivugira uti nta mbwira ukuntu umuntu yamenya ngo izi ni izandi, kuko nanjye nakwifuza kumenya uko babimenya, uko bavuga ko ese izo ngabo bita ko ari za Jenerali Kayumba zifite uniforme zanditseho Jenerali Kayumba, ese hari ikintu cyanditseho RNC, ese abo bantu ko nanjye ndi umwe mu ihuriro nyarwanda nkaba nkwibwirira nkubwira nti ibyo bintu sibyo. Ni kimwe n'uwo munyamuryango wundi ushobora kuba muvuga ko ababwira ko ari uwihuriro cyangwa se ari uwa Kayumba, nawe ashobora kubabwira cyo mukemera gusa ati uwo muntu wabivuze yenda afite impamvu zo kubyemera cyangwa se zo kubihakana kubera impamvu runaka, ariko icyo utashobora kukwemeza ni ukwemeza ngo kubera ko umuntu yatubwiye ngo hari abantu ba Kayumba bari hariya, Kayumba mukamuhamagara kubwira ati ibyo bintu barambeshyera, najye ushinzwe kuvugira ihuriro nyarwanda nkakubwira ko ibyo bintu bishobora kuba ari propagande za Kigali,
noneho ngewe ariyo mpamvu mbabwira nta nubwo mvuga ko ubivuga adafite impamvu yo kubeshya. Ashobora kuba hari motivasiyo ituma abantu bavuga bati ziriya ngabo ni iza Kayumba cyangwa se ni iza RNC cyangwa se ni iza kanaka. Ubundi ntimuteze kwemera ko muri yo mutarafatwa mpiri. Ibyo ntibijya bibaho. Aho intambara zabereye Kongo kuva 97 n'ubu ngubu ari Abagande ntibigeze bemera ko babayo, Abanyarwanda ntibabyemeye, Abanyezimbabwe, Abanyangola n'abandi bose. None uragira ngo abari mwebwe muza kubyemera? Ariko ntibabyemeye se. Ariko abo bose ni ibihugu, abo bose baje kubyemera ariko bafatiwe mu cyuho. Ariko mbere batangiye babihakana nk'uko uyu nawe ari kubihakana. Byaba mwebwe aba RNC, byaba abo Bakayumba, byaba izo RDF, mwese muri Abanyarwanda. Nimwambuke mutubabarire, mutuvire mu gihugu. Ibibazo byanyu n'amakimbirane yanyu mugende muyakemurira i Kigali. Nyabunaka turabasaba, yego ntabwo twakwivanga muri politiki zanyu z'i Rwanda n'ibyo mupfa. Muri abavandimwe n'ubundi baca umugani mu Kinyarwanda ngo abavandimwe barwana berekana utwobo, ntawakwivanga mu byanyu. Ariko nimutubabarire, intambara muzikura Minembwe. Igihugu cy'u Rwanda nangole ejo bundi basinya amasezerano i Kinshasa ngo bagiye kurwanya iyo mitwe iri Minembwe. Ntabwo ari Abanyarwanda bazapfayo, ntabwo ari Abanyangola bazapfayo, hazapfayo Abanyekongo. Reka mbanze nkubwire ko tubabajwe cyane n'izo ntambara zibera aho ngaho, ariko nk'uko babyumvise intandaro y'izo ntambara nk'uko babivugaga, ntabwo nigeze numva hari ahantu bavugaga ngo RNC yazanye intandaro z'iyo ntambara, nubwo nta n'uburyo yanabikora na gatoya. Ariko noneho izo ntambara nk'uko byivugiye zatangiye 97. Ihuriro Nyarwanda cyangwa se RNC byabayeho muri 2010. Ntabwo ari twebwe twateje akavuyo muri Kongo igihe cyose, ndetse kimwe mu byatumye twebwe dushyiraho uyu mutwe w'Ihuriro Nyarwanda, ubwo ndavuga organization yacu, ni ukugira ngo twamagane imikorwa nk'ibyo byo kuvogera imipaka, turengere uburenganzira bwa muntu, ndetse aho bishoboka tubyamagane mu nzira y'inyandiko. Oya, natwe Abanyekongo dushoboye kubyiyamaganira, ntidukeneye Abanyarwanda ngo abari bo baza kubyiyamaganira. Okay, reka nsubire kwa Gadi. Mu cyegeranyo cyakozwe n'inzobere zo mu muryango w'abibumbye ziravuga yuko aho ngaho ahantu bita Ibijabo hari ingabo za Kayumba Nyamwasa. Nibyo sibyo? Aho twebwe turi hano mu Minembwe no mu Bijabo ari umwanya ntugire ngo ni hafi kure cyane, ntandu wogenda umunsi wose ndetse n'igice cyawo ndoba hano ngo hagere. Ibyo byegeranye natwe twarabisomye ariko singahagera. Ariko amakuru yaje menshi bavuga ko hari abantu abo iryo zina wavuze boba bari hariya aho mu Bijabo. Iryo zina kuri tsinda kuko utarivuga ni ingabo za Kayumba Nyamwasa. Wavuze ngo RNC kuko ubundi sindimenyereye cyane. Ni Ihuriro Nyarwanda RNC. Ibyo byegeranye natwe twabisomye uko, ariko tituragerayo ngo tuhakikishe tuvuge ngo barahari. Ariko se uretse ibi byegeranyo abaturage banyaho ngaho n'abava aho ngaho mu Bijabo ntago bababwira? Oya, iyo Bijabo twari tuzi ko ari ahantu haba ingabo bajya bitwaje ibirwanisho, twavuze bagumino nibo bahabaye kuva kera, nibo bahabaga. Babaye barabanyega, urumvaga izo ni ibindi tutomenya cyane. Ariko twebwe hano mu Minembwe ntabo twabonye, uko niko kuri hano mu Minembwe ntabo twabonye, ariko mu Bijabo zoshoboka kuko ari kure nsimbizi. Ikibazo cyanjye cya nyuma, Bwana Gadi, mwatubwiye yuko ubu imirwano yahagaze, abantu batangiye no gusubira mu ngo zabo, ariko ikibazo ntikirangiye. Uyu muvugizi w'igisirikare aho ngaho muri Kivu y'Amajyepfo, Bwana Dieudonné Kasereka, yavuze yuko ngo bagiye kugaba igitero ku ngabo z'abanyamahanga ziri aho ngaho muri ayo mashyamba. Niki mubona cyakorwa kugira ngo iki kibazo kirangire burundu nikizongere kugaruka, ubwicanyi nk'ubwo ngubwo bw'amahano nk'ayo ngayo atazongera kuba aho ngaho muri ako gace kanyu? Icyakorwa nta kindi nayo madisposition leta nyine yofata kugira ngo ihashe abo bitwaje ibirwanisho, aba ari bo bose, baba bo mu gihugu, baba abo hanze y'igihugu,
kuko mu baturage twagerageje kuganiriza amoko yose twasanze ingorane ari abo bitwaje ibirwanisho, baba abakongomani cyangwa baba ab'ibindi bihugu. Leta mu gihe ibihagurutse kuvuga ngo barwanye, aho ni sawa, amahoro yoza. Twe nuko tubibona, ni nabyo manama dukora, habe na ba MONUSCO ni approach, ni cyo gitekerezo tuvugana nabo. Ku baturage hari ibiganiro n'ubu dukora iminsi yose hano, amoko yose ni abantu baziranye kandi babana, kandi ho plateau yose, uri hano muri Fizi, uri muri ho plateau ya Uvira, uri muri ho plateau ino Mwenga Savane, hose n'amoko nayo, n'ababembe, n'abanyamurenge, n'abapfurero, n'abanyindu, nabo hose ino ho plateau yose. Donc realite ni imwe, ingorane birasa hose, bateranywa nabo bitwaje ibirwanisho, hanyuma ugasanga ujya witwaje ibirwanisho agashaka gushora bene wabo mu ntambara. Ariko abantu benshi majorite ntabakeneye intambara, barashobora kubana, birashoboka yuko abantu babana mu gihe abo bitwaje ibirwanisho bashobora guhashwa n'inguvu za leta. Bwana Karuba Pierrot, nawe irangiza, ubona ari iki cyakorwa kugira ngo haboneke umuti w'iki kibazo ntibizongere kubaho? Icyakorwa ni leta guhagarara, igahagaruka igakora akazi kayo, ikagwanya imitwe yose y'ihariya, abo bakayumanya amaso abavugaho, abo bagumino, abo bamayimayi, banoze bishambuke, abo bose hari bwana munyamakuru, hariho n'abashegire bafite n'imbunda, naho bose bagendeho barambura izo mbunda bafite kugira ngo umutekano uze hariya. Hato kweza abaye n'ubu tutafite impungenge yuko yakanasate se mahururire, tuzi ko akirasa n'abandi bantu. N'ubu abantu ko baratahuka, ariko dufite impungenge ko azabasa n'abandi bantu kubera ko tuzi ko amenyereye kwicara. Abanyamurenge baragira inka zabo, abanyinshi bashinze imirima yabo, abigisha abasoza abana babo barashometse, kugira ngo umutekano uzogaruka hariya, kandi kizokubana hariya. Ikora n'abantu kera ihora tuma abantu, ndagira ngo njyewe niko umuntu abibona, hataho kuvuga ngo hari ikindi twebwe bashoboye twashobora kumara iriya ntambara hariya, ariko cyabishobora ni leta ikwiye kwitandikira. Nyamumbeza Ombe, mbega icyo kibazo ko gikomeye muvandimwe, ariko nsa n'ugarutse nyuma ho gatoya nasaba uwo muvandimwe wo niba ari n'umuvugizi wa RNC simbizi Jean Paul hari ibintu akomeje kujijisha cyane, ngo abaturage baravuga ati turabyumva ariko ndi turababona aho. Usibye ko ari kumva ibyo mvuza akabihindura ukundi, abona se ko bazababona bambaye ibisirikare byanditsweho RNC, ko byanditswe ku mashusho yabo RNC, usibye abo bafite ubushobozi bwo kujya kubigenzura bakabishyira mu byegeranyo. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, amahoro ya Kongo muri rusange, kuko ntabwo ari plateau ya Itombwe gusa irimo umutekano muke, no mu bice bya Nord Kivu nuko, na za Kasai nuko, na hehe hose nuko. Ziriya ni ingaruka nk'uko nabivuze iyo zahereye, ariko ziza noneho gutsindagirwa na guverinoma ya Kabila yabuze ikikorera kiriya gihugu mu myaka 18 imaze ku butegetsi, kandi yananiwe kugisekuriza. Nyirabayazana nanone ari si. Ngaho rangiza. Umuti w'iki kibazo aho ubu ngubu kuvuga ngo Kabila yarananiwe, Tshisekedi ntiyabishoboye akakanya, nanoneho abari bo tutegaho amakiriro, igihugu cyazarinda gishira. Bagende ibibazo byabo by'i Rwanda, bagende babikemurire i Rwanda, kuko yaba ingabo za Kayumba Nyamwasa, zaba n'izindi zose, zaba RDF, bose n'abanyarwanda, bagende bakemurira ibibazo byabo iwabo, aho bahereye baza gukemurira ibibazo byabo mu gihugu cyacu. Turabirambiwe, byahereye kuri FDLR, none bigezaho tumva ngo n'indi mitwe nabiraje, ibyo ya FDLR itarambiwe nabo baje bakureho. Turabirambiwe. Aba turuka i Burundi nibagende basange nkuru nziza i Bujumbura, ibibazo byabo babikemurire i Bujumbura. Noneho nibamara kutuvamo, ibyacu turabavandimwe natwe tuzavyikemurira ukwacu turabanyekongo ubwacu. Ahasigaye amahoro arambe. Ariko kuvuga ngo
bamwe batangire baze ngo baje gufasha ngo ubundi se abari buve Angola abari buve Kigali abari buve hehe ibyo turabimenyereye nta na rimwe byigeze bizana amahoro muri Kongo higeze hahurirayo n'ibihugu 10 ntibyakemuye ikibazo. Urakoze Jean Paul, reka nawe nguhe ikibazo cya nyuma. Wumvishe yuko mu mpera za kino cyumweru abakuru b'ibihugu by'u Rwanda, Angola hamwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bumvikanye ko bagiye guhagurukira icyarimwe kugira ngo bahashye iyi mitwe iri muri aka karere ku burasirazuba bwa Kongo. Iki cyemezo cyarabashimishije cyangwa cyarababaje? Kuba u Rwanda rwashaka buryo rugarura amahoro mu karere ibyo ntabwo byakabaye ari ikibazo. Ikibazo ni ukubyitwaza kandi ari ba nyirabayazana y'amahoro makeya mu karere. Biriya bintu biranababaje uburyo byanakozwemo, ni nko kujya ahantu barimo gushyingura nawe utwaye amaresi n'amafagitire ngo agiye atanyishyuye ngo dore ngo umunsi nyirahangaha. Niko byagenze, nicyo kintu kibabaje. Aho bagenzi banjye barebe ikintu cyo kugira ngo barebe ikibazo nyamukuru aho gituruka. Ntabwo mu by'ukuri twaba dufite uwo mutwe wa gisirikare ngo tuwihakane. Twavuze ko nituramuka dushyizeho umutwe wa gisirikare tuzabimenyesha itangazamakuru ndetse na communauté internationale. Urakoze Serega Paya. Urakoze cyane Jean Paul, turayishimye. Ndagushimiye kandi nawe Kaluba Piero, ndagushimiye na Gadi Mukiza ndetse na Nyamombeza Ombe kubona mwabaye muri kino kiganiro cyacu. Shimire kandi na Nick Rando wamfashije mu buhinga bw'ibyuma. Shimire n'abaduteza amatwi muri iyi Imvo n'Imvano mwari mwateguriwe na Fenega Kwaya. Naho utaha.